Kore'de balık pazar. Nami. Ужасно. Деревья посмотреть? Где? Мама, это что это рыба? Мама, что это рыба такие? Мама, балык положили тут. Не знаю. Дайте себе рыбку! Балык görmüşüz. Мама, смотри, какой большой краб! 여기 혹시 그거 있나요? Скажи, кто это вообще? Кальмары. Benim oyuncağım. О, тут что-то видно. Осьминоги! Ребята, я видела осьминоги руки, смотрите. Это осьминог. Ipuda. Мама, Да. вы что делаешь? Что это, мама? Скажи. Ну, вот это белый мешает коричневый. Не знаю. На үлкен balık pazar. Ha, bizdekiler же. А вот и там. Gördünüzler mi? Qanday ekan? Kalmar. Aslay, Kore'de aslay. Balıklar satılır. Смотрите. Мама, посмотри. Nana qaraska. Bizning uyda osmonday baliq. Мамочки. Koreyskiy balıqlar aslay bo'ladi. Нет, turlari. смотрите, это рота. О, нет. Да, yolg'i tiri. Не трогай. Tiri balıqlar aslay. Shunday ulkan baliq. Tiri. O'zi Eşan turi oslay balıqni ko'ra. Bir chetda tur. Mening har videomda baliq turali bir video bo'ladi. Ikkenim bilmayman, oslay tozalab qo'ydi. Men emas, yo'ldoshim. Посмотрите, что муку будем добавлять. Hozir yeymiz bunday unmen. Что, ведь жареный будем есть? М? Da, da. Oslay qurib jotirmiz. Magazinda yuribmiz. Bu yerda barliq Koreyada doim tamoqlar ko'p sotiladi. Ko'bisi kechgadan jums tashlagan so'ng, sizlar doim tamoqlarni olib, yey soladi. Masalan, bunday chikenlar sizlarda arnoyi pishiradigan o'zlarining multivarkalari bo'ladi. Bunday har turli pelmen de var, barliq o'zlarining bunday pelmenlari bor, mandu deb ataydi bunday.
Mandu bizning pelmen siyahtı. Bunu kurup da jeydi, pısırıp da jeydi. İçinde et emas, her türlü zat sala beredi içine. Et de saladı, zelin de saladı. Özlerinin kun çoğsak okusagan lahmandары var, soны da sala beredi. Biz mınандай türünü aldık, chicken. Посмотрите, тут пельмешки. Лёгкой. Полно мне уже. Mana жерде Dilyara Я её видела, не нашла. Раньше вот это сейчас. Biz endi keldik hozir. Замёрзла уже. Shikdanlar var qo'y. Kafe solar osындай ulkan suda juvатын osындайларды aladi. Feri qo'y endi. Bizning қазақша aytganda kafelerga arnayı satadi oslar. Я не хочу холодильник. Mına jer öte sovuq etkeni bar jer холодильник qo'y. Sovuq bo'lib tur. So'shin Mana жерде şeker, tuz. Mana жерде her türlü un var. Kukuruzniy un. Ular ko'proq istetadi. Sonra kraxmal da var aytdir barlig'i. Nan qarangizlar. Bu күріш, qurulgan күріш. Osidan kasha jasab jeydi. Görüyorsunuz mi? Күрішті qurib oslay satadi. Konfetler. Jenşindan jasalıngan көбісі. Большой кетчуп. Onша dam deymiz, mening oyimcha. Мама, это что это? Кен маған ұнамайды. Ой, майонез. Меніңше ол сироп болу керек. Сироп? Фу, сироп. Мынандай морожениларға құятын әртүрлі. Я видела огромный кетчуп. Сейчас вот. Нельзя. Вот. Мынандай лағаш сатады. Мынандай үнді тағамдарын жейтін бар ғой. Индияда жейді ғой осындай лағаш. Сол сияқты біздің емес. Бірақ жасап жеуге болады, күшті шығады. Сосын мынандай лаваш ристен жасалынған. Лаваштың сырты сияқты жасалынған. Мен бір видеоларда көрсетем, оны долго айту керек отыр. Почти на карты. Где папа? На күшті алып көріңіздер. На, Диляра возьми. Мои любимые печеньки. О, вы были маленькие, кушаем вот такие печеньки. Не радовало меня, не люблю это. А это? Я люблю эту печенье. Это моя любимая печенье. Мен Айша коляскада болғандықтан көп нәрсені айтып түсіндіре алмай жатыр. Аңыздар мынау чай. 우리 아이 보리차도 있고요. 유기농 보리차도 있고. 애기들하고. 우리 좋은 걸로 해드려요. 좋은 건 좀 비싼 아니 조금 안 비싼 거. 여기 있는 것도 이런 것도 좋은 거긴 한데 이런 거 유기농 3,500원인데 비싼 거 아니면 이런 거 가져가세요. Biz bir çay içken ettik. Yoldaşım bastığı bergen. Sonra taба алмай жүрміз. 이거는 유기농이에요. 유기농. Çaydı sırap жатыр. Қараңыздар, бұл Кореяда çay мынандай болады. Полезный ішінде. 3,500원. 아 진짜나요? 괜찮아요. Барлық ішінде витаминдері бар. 그거는 몇 개 있어요? 아니 Көрдіңіздер ма? 그거 접으셔. Қалай? 어머 뜯으면 안 되는데. 뜯으면 안 되는데. Біздегі сияқты емес. Кәдімгі бізде шай ғой, ондай емес. Мынандай. Полезный чай. Кішкентай қарбыз. Қойыңдай.